Bazalwane bonke emhlabeni wonke jikelele egameni likaJesu. Sibonga uNkulunkulu lelithuba lasiphe lona. Sikhona la ngalomthandazo lokhona lovame kuba khona njalo emhlabeni wonke jikelele. Uba khona njalo uma kucala umnyaka. Sendela ukuthi umnyaka siuqale kahle nababa uNkulunkulu. So lapha bazalwane kunelivi lenkosi lesiyoshare ngalo lapha kuIsaiah 58 lelikhuluma ngokuzila lokungiko njengoba sithi singena kule fasting kulokuzila sikhona ke bazalwane kulomkhuleko lokubalulekile ukuthi sithembeke ngobe uNkulunkulu nguye lobona ekujuleni. So ngiyolifunza bazalwane lelivi lenkosi angeke ngifunze konke ngobe lithe uyotifundzela nawe na uthola isikhathi. Uthi lapha ngiyocala nje lapha kuverse 3 sihloko sithi ukuzila okuyiko. Lithi bathi sikuzileleni ukudla ngoba awuboni na, sizithobeleni ngoba awusinaki na. Bheka ngosuku enizila ngalo nenza enikuthandayo. Yi-answer leyo labayitholako la kulombuto lo lebawubutako ukuthi sizileleni kudla ungaboni simakadze, sitithobeleni ungeva ungasinaki. Lithi ke impendulo lithi bheka ngosuku enizila ngalo nenza enikuthandayo, nicindezela zonke izisebenzi zenu. Ngalamanye amagama asendi lokhu lokufunwa ngibaba eNkulunkulu uma singena kulomkhuleko. Ngiloyo naleyo indlela inema instruction, inemigomo yayo lokumele uhambe ngayo uyilandzele. Uthi lapha kuverse 4 niyabona ke nizilela kuphikisana nokulwa nokushayana. Kodwa uma sizila ngalendlela leyo bazalwane ayikho impendulo lesingayithola. Kumele singene ngendlela lefunwa ngisimakadze. Lithi sisonzele kusimakadze, uma sisonzele kusimakadze ngenhlitiyo yethu yonke. Sisonzelelani kuze sivuseleleke emoyeni. Uma sifuna kuvuseleleka ikakhulu bazalwane fasting isivuselela emoyeni. La kule fasting sikhulekela netindvo leti silahlekele. Silahlekelwe sometimes la ekukholweni uma ubheka emuva. Kunetindvo leti bowutenda awusatendi. Kunemikhuleko bowuyenda awusayendi. So ngale fasting ulanza letindvo leti bese tikulahlekele. Kungenteka ukuthi sowulahlekelwe nalithando. So ulahlekelwe nakuthula, ulahlekelwe nayinjabulo. So uyamangala nje, so uyatichuba. Uma ungena la kulomkhuleko singenela ukuthi Nkosi vuselela likholo lwethu sibuyele ekukukhonzeni ngendlela lofuna sikukhonze ngayo. Sibuyele sende ngalendlela besenda ngayo sikukhonda, singasuki entsandweni yakho. Kubalulekile bazalwane ukuthi uNkulunkulu simkhonde. Uthi lapha yena uma siyowenda kahle siyongena kahle kulokuzila kuyothukululeka tibopho. Kunetibopho leti sibophako bazalwane. Sometimes itisibopha singanaki. Utholakale selento ikutsandzela kancane 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 utholakale sowubophekile. Uthi la evini lakhe la ngifunza khona lithi yena uyokhulula tibopho uma ulifunza lelivi laNkulunkulu. Lapha kuverse 11 lithi simakadze uyokuhola njalo njalo. Uyosihola simakadze akhulule naletibopho asiside sicaphele endleleni ngoba sometimes kuhamba kuphela nokucaphela bazalwane sekusihamba ngenjwayelo. Naloko kokuthi uNkulunkulu akasisite sikhona la kulomkhuleko. Uthi yena uma siyothembeka siyothuma sikhuleka simbide asabele
imikhuleko yethu iphenduleke. Sometimes sibuta ukuthi why ingaphenduleki, ngobe sihamba naletinto letingamthokozisi uNkulunkulu endleleni, kodwa uma simthokozisa imikhuleko yethu iyophenduleka. Siyothi uma siphuma la kulomkhuleko sibe siphethe tinfo tethu, ungasekho lo mbuto wokuthi Nkosi sizilelani ngobe asiboni lutho, Nkosi kwentekani. Siyophuma siphethe tinfo tethu egameni likaJesu. Asihambeni emkhulekweni. Siyabonga kakhulu Baba wethu ongcwele, siyabonga Msindisi wethu lomuhle, moya wethu ngomsindisi, siyasonzela kulekelela Baba sisangena kulomkhuleko, uthi ngena nathi moya ongcwele, singakwejwayeli Nkosi yami, singene uNkulunkulu wami ongcwele, sifune inthando yakho, sikulandzele etinyathelweni, sihambe Baba ngalokufanele wena, sikuthokozise endleleni, sithele Baba tithelo wena lotilindzele, letiyosihola siyofika ekhaya egameni laJesu Kristu.